Nana Showboy say sofo Akwasi Awuah ni tinwi fu ye se nwowa. Utinwi fu ye se wowa. Aboa. Na ede ne ma nana ekoka asa. Enche ena yehu se sofo Akwasi Awuah wo preachi. Na preaching mu no wo kire mu se bosom ntime mwa wo. Wo se bosom enya de betimi aboa wo. Sanse Komfo Anokye kra asantefo ye de ni tu ye ho no. Ose bantama ha ya na achi ni twa ni ti. Si etwa ne mene hye. Na sekan e di twa ne mene no. Eno ena etua Komfo Anokye gi no. De nti ose ye de sekan na tua fom wo kire se sekan na ebusuo sekan. Ye mfa nkofie. Enya de se sa sekan na ye de kofie. Na ansa na ebekwa akotie na Showboy no. Ye ntie sofo Akwasi Awuah preaching no. Emra ansa na Nana Showboy Komfo panyin replyer ono nso ede ama sofo Akwasi Awuah se wafa na fofora na wode ba Komfo so a oso obedwane na mu mirika adia ba ko asa no nso ne se bosom ntimi mwa tiene ye Komfo Anokye akomba no wankom asantefo twa ne mene wo bantema ya tiene twa ne tifri so obi obeka so akwaji owu adu ba bi oboa Seki adi twa ne ti na sigi no ebusuo sekan ye mfa nkofie owu ya nana kwa me kiritwie wa ka asesu owu ya nantwie be firi wi dem abade obache no ye mfa na ni akonya nantwie ne kum nipa duoso nana kwa me kiritwie na timichi wo nantwie ne tena no so na ye de ni si akonya meyiri se watie sofo Akwasi Awuah de ne yenkotie Nana Showboy de no reply odi ama no a wo kire mu se Akwasi Awuah se waben a wonwumi anwe oso wonfanya awo na onyai se da bia wode asanteman wode akonfo wode nananom anim ede ye fom no so oso waben pa de a wonfanya awo na ono nso nhwema se de akonfo bi hwema no oso wontua school fees denti no ya na afa ni tirim Ka wa video na ba meba wo hwe ba wo hu de Akwasi wa wonim awo na wa ntimi anwo no ana afa wo tirim ana sesei ena ede ha no Akwasi wa wonim bra me ma woduro na me nsa me Komfo Nana Showboy odifo perato mema wo ba me metuma komande am wonya ba ne bi uyesu na wonim no ka kyan so obi aba wo oma won bi ene Roman sister kra wo Roman father wo Akwasi Awuah wo na efatu yani wo mi nhwa de Akwasi Awuah wo ni bentin kwasi akeka yo say pam na oni pa theater so apu na busua wa be kon ma so do apu busua wo first kan hwe busua na afo busua nya hwe wa akasa wa bodam onum wi ni tramo on jai san kwasi nanu no Akwasi Awuah se wo do anu be sia Komfo so a ya mu ohun sa Komfo ne ye sum nya me chewo oga to obi ye Komfo no onye nipa ho Akwasi Awuah obi ye Komfo wa nipa o ana ye adoya ye tobi mama mfodi ya boa manfo sisi fie manfo titim aboa wo Akwasi Awuah be ka Komfo asem be go Komfo be kan no be ka to utumi ya doye ye obi oba ya ho be so nkra ne ho te de aboa no ba wo gyina se ye mmoa nipa na obi a no enyam nwanwa because wo woda uto wo ni nso no obi a wo woda de enimonyam be ne wo mu enti nkwase party ponko so se nkwase sem sa na mbekeka sa there's no problem ayamo na mama kwan ana Ghana ahemfo kamuni amakwan na mumtumi di nkwase asem na Akwasi onya sase be ne yafiri wo asole mo mugu na asenya sase be no yafiri wo uto calendar atuna kasetia oton de stickers na to enso pure na uto bi wo jan Akwasi Awuah me same run now world was be back Komfo so no ye be face because we more edian why dabian why ana so abo bratem who was catch me kwa madam catch us me hwema first catch hwema me hwema busia aya wo so hwa busia Akwasi Awuah akwhwe wa busia o tom hwa busia na boa ma for so na wo ne Roman father kura wo a utinyu fu ya se wo wa aboa eda Komfo ye twa na pina abosum ntimi nya na Komfo he abosuma ye bi me se wo bra wo Yesu no a wonim no wa yirawo wadwane bra na me ma wo ba because mam nyame nam ye so nyankopon enna na masuma ni nsuo nam ye so aboa amani pa bebrebe atima wo ano mutimi wo bra ya ma bi na onyankopon wodi sibu
because what me am nyaba o jan was you talk Komfo no titi obantama was you talk Komfo no titi obantama and you go say me say wa bottom ko say one wa bottom only evidence we need wa bottom ankasa on say obi on wo da bia on seven emu miensa na pe na nim nyansa dodo no mo wo ye no bebre tabti sa ko say wo say Jimmy Dawson on top am president ba on to nim hwe ana dodo na o mo bebre nim nyansa o mo ma wo no o mo nyan wo ye no bebre nim nyansa asufre Nyankopon ba de wo Jimmy no henam say Nyankopon bi du won no won say nipa ba sa su say Jimmy wo mu a no at the back because wo ba oba na be Jimmy for nonsense. Na sofo Akwasi Awuah ama na nso ho a wo wie no wo kire mu se na say eniama na motonton no wa sorry the minister say mo bedi Yesu ho adanse no wo se ene de hin na wo kire mu a John the Revelator chese wo bobo adifu a wono mu pieye enyina din se wo bedi Yesu ho adanse enti wo se ede ani so oboloton yi eno ne Sofo Akwasi Awuah chese asam a wo ketwa ato de eno de agye so ono anebeka Omaya mobo abafa difu ato hote sa Jeremiah Isaiah Mika Obedia Nahum Habakuk Safania no antibi ani Kristo ho adanse enka twade na woton aboa Jemeso kasa amen Amen. John Revelator eka heavy dia dia tabia baba dia nam kwamuba dia oho hallelujah Praise the Lord. Kristo Yesu ho dia bai Adanse na dia o se sobolo aboa There's somebody here. This is the time. Praise the Lord. Hallelujah. Do you see what dance what? Amen. For Yesu nante. Project Christ. That's right. Jemeso amen. Amen. Atobi na voice ni bi. Papa. And your project. Sawode asore ne picture. Ato papa so. Na woton enhame. Na emu man kase. Utobi hu a. Wo yare ya ba dia ba. Ebeko. Utobi hu a. Bonsamu ma afie ho. Ho sere Messiah na woni Kristo no kora no. Bonsam ba no ho. Obeso ne hwe asere so. Opeje ni si aso da tifi na papa. Ho sere. Jemeso amen. Amen. Messiah woni Kristo no. Satan ojira ho. O se wi asusudifo ne ba me nchen na so. Ono ye Messiah. O se papa. Entina me se obi amfa me picture tutu atade mu bio. Mo fa sori na lego. Praise the Lord. Mo amoye ntade me ni mo amaye o. Emu wan si di kura ma me ho. Be di ane sa me ho anu ya brem bi me nso na se. Me mu sa o sa de ntina wo ye. Ya wo ye ni nyina no wo ye for advert. That's right. For the church. And say yare. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. What you say? Pa. You project Christ Jesus. Your mother also so. Won konkoro ba say. Oni e baka bom ni decrease so ho dia bai. Dance here. Me at one year project ayi ya kan say ebramu nsuo. You project ebramu nsuo. You project kosia kokko. Kosia ya to. Awo awurade. Ni spray ho kosia. Me man ko hoda nso me hunu si spray. Praise the Lord. Hallelujah. You spray ho. So on ayi bi na omo wo so na no me spray rem no. No bi the red. No be there. Omo ta we so no me dey gugugu ho. Bontra kokoko so yawo. Anu ni ye project. Ye jai Yesu Kristo wa je nkwa no. Ni ye project powder. Powder. Anu
Akwasi we akoka. Oh. Praise the Lord. Hallelujah. Adanti na woka wabodam. Peter, James, Andrews, Philip, Nathaniel, Toby. Come on, Toby. They are project what? Jesus Christ. They are project Christ. And you hear me? I was free. You duty. Say you Christ or you the other. There's a conqueror offense. Your man's on why you do. Ah, oh boy. Ah. There was all amen. Amen. The Kai is a Hubakwa. It's a last day, no, it's a second day. My breath. The preaching you almost in my mom, but I'm saying, rather than what it's what from me. Amen. Amen. We are not so what no one must stroke quite well. Sorry. But yes, you think kaka. But then kaka. Yes. Yes, you Christo dino. But kaka. Amen. Edino. Praise the Lord. Hallelujah. Just mention the name what? Jesus Christ. Awuah Djka Nyansa support TV. Na emo mansa na Awuah me no mi oni hu osoro ahemam da nanso New Oak Limited Company. Me hwe oma dan oma sisie ne sedi sibeti a. Ema menya nidaso bi se adabi. Heaven Part any New Oak Limited Company. Awuah se wo pedan ato wa Accra. Na wanya baby atena mo asom adwo edan a wo beto a chese problem bi ani ho dia. For any chemo New Oak Limited Company. Omone sabre omaba omama obi ani so ade hunu abam na ade baako a ewo omo ho a efe ne se ukotena ho a chese security ni ade nyina no uni problem na ye dan ne nso a ye to no hu dan na wo se dan nie obi o ho a esanse o si dan ne de ama amanfo enyo no na eba betena mu nti even materials o de besi kro anye papa ba New Oak Limited Company abusuafo se obomode na unya edan bi na wotene mu a utimu a you are safe because u safety ehia ye pa me pa cho yesi adan ni bebre na ura New Oak Limited Company baby a ya dan ni wona ya chechire ni se kuro pepepe enu nti o de ne se o wa abrochire ensendi sika ma obi so onsi dan ma me pa cho New Oak aba be piem a ye yi wo haw ni nyina de free ho aside that your apartment in so eno nso ewo ho na eno no ewo Wisconsin University me pa cho hacho eho ena obehu yen bomodin ase ho nso obetimi ababa ba gibi na eno nso wetimi atenem na niam nyina nso wetimi akoyie maka cho se me enya bibia na medi hu adanse ewo ha sei na emum ye de ani ehu ye ne mpanimfo adi nkomo ene ehu se New Oak Limited Company omo ene the new ish in town. Tibomoden se ubetimi akọ sanse your dream home awaits you. Find the slice of paradise ewo New Oak Limited Company na obedamase. Ye cha kwan de ye wo Musuku Junction, Ashoman Estate, Accra, Ghana. Your project office near opposite Wisconsin University, Hacho, Accra. Your website near www.newoak.com. For numbers in 0244 517 076 and now 0244 098 615. New Oak Limited Company, your future starts here. But as a soldier, brain now share me. Making sure so be subscribing or pressing notification button for more updates. My crowd, me da say bye bye.